Ji podcast Kurdî dem baş guhdarên hêja ez Xangul Özbey dîsa çîrokeke nû bi wera me îro çîroka me derbarê jiyana masîvanek de ye. Hûn dizanin masîv jiyana me de çi qasteyekî girîng digire. Îro em li kêleka Çemê Dîcleyê bi masîvanek re ne em ê çîroka wî guhdar bikin. Hêvîdarim ku hûn jî gelek tiştên xweş çîrokên xweş guhdarî bikin ji masîvanê me. Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Navê masîvanê me Veysî Bozyil e, ew ê xwe bi me bide naskirin. Em pêşî wî nas bikin, dem baş pirêz Veysî Bozyil. Em dikarin hinkî te nas bikin, hekî behsa xwe bikî ji me re. Ez Veysî Bozyil, takriben 3 sal zêde ez nava vê de mesaj dikim. Ez malbata me ye, bir şekli îdame dikim. Tişkarê xwe hez dikî? Merev gerek jî işkî bike gerek jî hes bike. Çünkü hes neke wî işî xêr namene. Em hes dikin tabii ki. Nava vê de em devamlı mesaj dikin. Te kingê dest bi karê masiya kir? Takriben 3 sal zêde em nava vê de mesaj dikin. 3 sal ye. Te çawa dest pê kir? Mezin me apê me mesajî bûn. Malbata me tev ser mesiya bû. Ew merak jî li wir hate ji me re. Em jî wî şeklî pêşê bi şevka ew kî bi şebeka mesî tora yani me mesaj dikir. Wî şeklî yine jî em devam dikin. Hûn anha çawa masiya digirin? Anha bi bota mesela ser avê em li nepixînin qayga û tora tavê jî mesaj dikin. Berê imkan ki wane tune bû tabii. Anha destê me de mesela qayık hene em karin her jî mesaj dikin wî şeklî. Hûn her roj tên masiya? Her ro. Mesela eid mir xariş her ro em derim masiya. Hûn kingê tên masiya? Kî jan wexta girtina masiya kî jan e? Yani genelde zibistaniyên bi şev derin, havînê jî sedesî bê zûka. Yani saat 4'a da dest pê dikin. Heta heşt nîva masiya dikin û em derdikevin. Dikarî hinekî ji me re behsa Çemê Dîcleyê bikî, behsa masiyan bikî? Yani masî takriben hevde çeşit masiyan e Çemê Dîcle'de. Çeşidi wan mesela navê wan şebot e, siringe, cewre, zereke, barade, yayın balığı ye, sazan e, kızıl kanat, binni, gelincik, şinok, zul, kaya balığı, yılan balığı yani takriben hevde çeşit masiyan e navêda. Herî zêde kî jan masiyê? Herî zêde berê van masiya de Çemê me de tune bû ana em ji wan re dibên İsrail sazanî ev van tura İslacî türün. Yani derin kere duvê bölgede ji xwe pêvtir masiya nailin. Hekî wan masiye dinê dixwin nailin zêde bin wan masiya. Genelde ew masî pirin yani. Çima jê re dibêjin İsrail sazan? Yani İslacî muqta masî hêk dike wan hêka dixwin wan masiya nailin zêde bin. Ji ber wî divên İslacî. Tu debara xwe bi vî karî dikî? Belê. Yani ezin takriben heşt neferin. Hevalê me şebirê min gedê apê min ondan sonra hevalê me çend her yek îşî wî ayrı ye mesela hineke erebê tavjû wan de têne mesiya hineke hene nava vê de mesiya dikin hineke hene temiz dikin hineke hene sor dikin hineke hene servis dikin wî şeklî heşt merivin. Dikana te jê heye? Belê dikan jê heye hem em van mesiya xavî difroşin hem jî sor dikin difroşin. Tenê li Amedê yan derve jî? Yani mesajcı olarak Lahmed'e tane de Diyarbakır'da mesajcıma de Koşa Kervansarayı dediğim Nur Masyalı Foşun. Çawa ye karê masîvaniyê çawa ye? Yani kare masivani ne vek bere mesela bere servan çema baraj şuna bu masi gelek bu. Ana mesela hinek kim bu ne? Çünkü ekolojik sistem değişmiyor mesela navabede bere umocağı zezetüne bu baraj zezetüne bu masi de jerede rahat dağıt jore. Ana kim bu ne? Mesela ev Dicle u Fırat navivan yek bireke yek mere. Jber bir vakta masi goneman masi de c heke xwabike genelde te ser Dicle. Çünkü Dicle u Fırat yeryüzü kolumi de navivan yek dişiye yek erkeke. Masi vakti goneman var ten ser Dicle heke xwadikin tekrar derin Dicle Fırat'ı. Ser Fırat'ı. Yani yavana masi hem Dicle hem Fırat'ı. Yani Fırat'ı için masi hebe Dicle de bir masi hebe. Wekî din derbarê masiya da wekî din tu dikarî ji me re çi bêjî? Yani masiyê ku herî zêde hûn digirtina wan da zehmetî dikişînin kî jan in? Belê masiyê me em digotin şebot. Mesela em kıymetli bu masiyê olarak. Em jî pir mezin dibû. Ama masiya
takriben belki 17 sale çemreme de pırkem bune. Çünkü ev baraj ama Masih aslında baharda vakta baran daha da Masih жерде rahat dağıtıcı çünkü ev hava şöyle avazede Masih rahat dağıtı. Ama mesela ev kum ocağı şey buna köprü şey buna Masih hatta var iyice barajı vakta abi kutke kendike Masih жерде ne kadar rahat var jore. Hava Masih'e gele kemin. Hem dukasın yani Masih tabi zede bin ama işte o Masih'e ek en son ketine nava ve ev İsrail sallanı ve Masih'e gerek kem kerne yani. بقاسكم بهست دهمان دمت هلبست جدن وسيت كارج مرن ki bas kite çağda speaker tçedin visi. Tabii ser dilaya mesela 2015 da dest bekirim. Yani takriben belki 25 hep Elbistan imana bir şekilde Tilser masiya ya ser cemedic rejidin visi. evrası. Böyle canlandık hem ser abi belemeda tebiram ne hediye nüvisinin çar penç David te. De helbeste xoşci kira şandiye yan helbeste telciki hatine ve şandın. Yani YouTube'da canlı havaltene de vejinci marabeja bir şekilde vejinci mara. Bele gelek spastkem. Spaskin serçavalatını. Bele guhtarin heja vek megot iro çirokame liser jiyana masidarek bu masivanek likeleka çemedijle ku 30 sale vikari dike u debara xwajib vikari dike u li amedeji bu yekeseki binavu denk em iropera likeleka çemedijle bun u mederbare jiyanawi da derbare çemedijle u masin çemedijle de fpvineke xweşkir beheviya guhtarkirineke xweş biminin xweşiye de. Podcast Kurdi qise dike ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.